Tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe ku murongo mugari wa Kigali Rio News. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 aho bikomeje kugenda biba bibi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo aya imirwano irakomeye, tugiye kurebera hamwe mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane turi burebere muri zone ya Fizi. Ubona ko M23 yakaye ndetse ubona ko yatangiye kwigarurira uduce twegereye umujyi wa Baraka. Bigaragara ko M23 yaba ishaka gufata umujyi wa Baraka. Saho gusa turi burebere hamwe muri teritwari ya Haut Plateau, ubwo ni muri bya bice bya Minembwe, turebe uko twirwaneho yavumbuye ikoranabuhanga rikomeye, ikaba ikomeje kugenda imanura amadrone ari kwigabaho ibitero kuri Croatia bahanganye nabo. Saho gusa turi bunyarukire i Masisi, turebe uko byifashe ndetse turebe uko muri ibyo bice aho imirwanaho yongeye kubura mu masaha n'ubundi yo muri uru rukerera. Ntabwo ari byo gusa, turarebera hamwe mu misozi yo haruguru ya Uvira, turebe uko byifashe, turebe nyuma yaho mu masaha y'umugoroba hakozwe deployment, abasirikare bakaba bari bagiye muri iriya misozi n'ubundi. Aba bakomando ba FARDC n'aba FDNB n'iki bari gukora, nahe mu operation bari gukora, ibyo byose n'ibindi bigiye bitandukanye turabigarukaho mu makuru yacu arambuye. Nge muri kumva ni Habumugisha Damien, ntabwo ndibwo ndijye nyine, ndi kumwe na John. Reka dutangirire mu bice bigiye bitandukanye aho biramutse ari bibi cyane mu mirwano ikomeye iri guhuza ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo muri biriya bice byo mu misozi yo mu Minembwe. Ni imirwano ikomeye cyane, ikomeje kuba mibi, ndetse ubona ko twirwaneho yakije ndetse ikaba yavumbuye ikoranabuhanga ryo kuba yafashe umwanzuro wo kuba yagenda imanura amadrone ku ikubitiro mu masaha y'umugoroba n'ubundi ku munsi w'ejo, aho yamanuye drone. Magingo aya urabona ko FARDC yatangiye kugira urwikango ndetse twirwaneho yatangiye kuavansa urugamba. Magingo aya nakubwira ko yakomeje kugenda ifata uduce, aho ubona ko iri gusatira utu duce n'ubundi twa Masango, aho n'ubundi utu duce ari mu duce twasabitswe n'imitwe yitwaje intwaro, aho twavuga ko harimo abakomando b'aba special b'intera hamwe. Magingo urabona ko yatangiye kwigarura uduce tuyegeranye, ubona ko iri kwerekeza za Maheta na za Gateje kugira ngo irebere hamwe buryo ki yarinda umutekano w'abaturage bari muri ya bice, kuko magingo ya abo mu bwoko bw'abafurero ndetse n'abanyitu bakomeje kwivanga mu mirwano, aho bashyigikiye aba FDNB ndetse n'ihuriro rya FARDC mu kubangamira ituze n'umutekano wabo mu bwoko bw'abanyamurenge muri biriya bice byo mu Minembwe. Imirwano ntabwo ari aho gusa iherereye, bwana Habishuti, biramutse ari ibicika mu bice bya teritwari ya Fizi. Yego, niko bimeze bwana Damien. Muri iki gitondo cy'uyu munsi kuri tariki ya 29 biramutse ari ibindi nk'uko bisanzwe. Urabona ko bucyana yandi hari ibitero byabayeho muri iki gitondo cy'urukerera rw'uyu munsi mu gace ka teritwari ya Fizi. Bigaragare ko hari quartier nyinshi zisa n'izengurutse zabereyemo intambara isa naho ikomeye muri iki gitondo, kandi bikabera mu gihe kimwe mu duce dutandukanye. Harimo agace ka Kananda, Mukuji, Itoto, na Mukanga na Rukenia. Utu duce twose uko ari dutanu twabereyemo ibitero mu gihe kimwe mu masaha asa naho ari amwe. Urumva ko ni ibintu bigaragara ko operation iri hariya ikajije umurego, ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba agace nk'aka ngaka kizengurutse centre nini kuriya kaberamo imirwano mu gihe kimwe. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe, ikikwereka yuko intambara yahinduye isura muri bimwe twajyaga duhora tuvuga ko muri iyi minsi turi bwitege ibintu bidasanzwe. Ahandi havugwa imirwano ni Kwezero abayeho muri iki gitondo, kandi n'ejo hashize babivuzeho mu kanya ko hari drone yahanuwe. Bigaragare ko bimwe twasesenguraga tuvuga ko M23 igomba kubaka uburyo ishobora kurwana na drone zo mu kirere, kuko nizo zari zibasiye n'abaturage bo muri kara gace ka
Minembwe. Urumva ko bishobora kuba ari igisubizo cyiza kuri bo, bitewe n'uko urumva ko ingamba zahinduye, bigaragare ko FARDC urabona ko yagize icyikango cy'uko ishobora kugabanya gukoresha amadrone nk'uko yari bimenyereye, kuko urumva mu cyumweru kimwe niba harashwe drone zigera muri 3, urumva yuko byanze bikunze hari ingamba M23 yafashe kuri icyo kintu. Ikindi turavuga ku duce ndavuga ku duce dusa naho FDLR yabaga isa naho yibasiye yayigaruriye. Aya gace ka mbere ni Ingare, Bikaka, Dikota za FDLR na Wazalendo niho zari zisa naho ziri ku buryo bukomeye. Aha haravugwa ko iyi Bukaka M23 yahakuyemo ibirindiro bya FDLR byari bihari, ndetse na Wazalendo. Hari ahantu hakomeye cyane, ariko urumva ko habaye intambara yatwaye igihengo cy'amasaha nk'abiri muri iki gitondo cy'uyu munsi, bakaba hari kugenzurwa na M23. Ahandi tuvuga ni muri teritwari, turavuga ahandi muri kano gace ka ntuza ka FARDC, ahantu yari iherereye mu nce za Masisi. Iyi Masisi ni ahantu higanje mo FDLR na Wazalendo na FARDC, ni ahantu hatajya hagaragara iriya mitwe y'abacanshuro cyane nk'uko muri Sud Kivu bimeze. Ubu haravugwa yuko naho hari agace kabereyemo intambara mu bice bitandukanye kandi bwinshi bugose. Igice cya Rumbishi ni ahantu hari centre nini cyane, ariko igoswe n'amasantere mato yari mu misozi miremire. Ahangaha twavuga nka Gatoyi, ni ahantu h'amashyamba cyane, bizwi cyane. FDLR yabaye imyaka kuva muri 1995 kugeza ubu ngubu ntihajya habura ibirindiro bya FDLR, ariko ubu biravuga ko M23 ariyo iri kugenzura iki gice cya Gatoyi, na za Rumbishi na Numbi, ranche y'umujyi kandi usatiriye cyane cyane imijyi myinshi yo muri kara gace ka Masisi. Agace ka Shanji no mu mashyamba ari ya Rutare, ni ahantu FDLR na Wazalendo basa naho ariho batuye, bahashize ibikorwa by'ubuhinzi, ari byo bisa naho byari bafashije. Aho habereye imirwano ikomeye cyane rero, ku buryo aribo bagabaga ibitero kuri M23, ariko amakuru dufite muri iki gitondo aravuga ko banze bikunze bahambuwe ibirindiro bigera muri 3 byari bitandukanye muri izo centre uko ari 3. Ayo makuru dufite mu nce za Masisi. Bwana Damien, wakomeza utubwira ku yandi makuru yo mu tundi duce tundi? Amaginga ya mu misozi miremire y'umujyi wa Uvira bikomeje kuba binyuma yaho hongerewe abasirikare baba special force, baba Hibu ndetse n'aba FDNB bakomeje kugenda kugaba ibitero kuri M23 muri ya misozi ya za Remera. Naho imirwano irakomeye kandi yubuye, ubona ko M23 yugarijwe, kandi nubwo yugarijwe urabona ko iri kubyitwaramo neza, kubera ko ikomeje kugenda yitwara neza mu bitero byose igenda igabwaho. Maginga ya mu misozi miremire ikikije umujyi wa Uvira naho imirwano irarimbanije, hari kumvikanamo urusaku rw'imbunda ntoya, aho bivugwa ko n'ubundi inyuma yaho nimugoroba w'ejo hasije hadiployinzwe abasirikare b'aba special force baba Hibu bo muri FARDC ndetse n'aba FDNB. Bivugwa ko batangiye kugaba ibitero shuma ku mitwe ku birindiro by'umutwe wa M23 uherereye muri ya misozi, aho bafite gahunda ikomeye yo kuba bakwirukana M23 muri biriya bice bigiye bitandukanye. Ntago ari aho gusa, nakubwira ko hafi na Kamanyora neza imirwano ikomeje kuba mubi. Ni mu gihe kandi nubwo ibyo bose biri kuba, nakubwira ko Kamanyora imaze kwinjirirwaho, hakomeje kugenda habonekamo intasi zitandukanye z'aba FARDC ndetse n'aba Wazalendo bakomeje gutata kugira ngo barebe buryo ki bakwigarurira uno mujyi wa Kamanyora, aho nyuma yaho n'ubundi umuvugizi mu bya politiki, ubwo navuga ko ari Vice Perezida Oscar Barinda, atangaje ko nta gahunda n'imwe ndetse imirwano nibiba ngombwa bari buyijyemo, kandi nta mikino noneho bafite. Inyuma yaho bakorewe agatego mu bya politiki, bakabakora mu mujyi wa Uvira bazi ko ibyo basezeranyije biri byubahirizwe. Ahari hitezwe ko hari bujye ingabo n'ubundi M23 yari yasabye zidafite aho zibogamiye mu gusohoka mu mujyi, bikaba ngombwa ko
hahita hinjiramo abawazarendo n'aba FARDC na FDNB. Ibyo byababaje cyane inyeshyamba za M23, kandi sabo gusa n'abaturage ku ruhande rumwe barababaye, bitewe n'uko nyuma y'aho bamaze kwinjiramo bakozemo amarorerwa akomeye ku rwego rwo hejuru. Aho rero Oscar Barinda yatangaje ko n'ubundi bagiye gukora ama operasiyo agiye atandukanye, ndetse banasubiza amerwe mu isaho kuri kote ya leta y'Kinshasa yuko badateze gusubira inyuma, kandi ibice n'ubundi barimo badateze kongera kubirekura. Ubwo muri make barasa nkaho bahumutse ndetse bamenye ubwenge kuri bigendanye na politiki, aho imiryango mpuzamahanga ndetse na leta y'Amerika yagiye ibabwira ko bagomba kuvamo hakubahirizwa amasezerano y'amahoro yagiye asinyirwa mu bice bigiye bitandukanye, haba iduha haba hehe hose. Urabona ko nta kintu byigeze bitanga. Urabona rero ko M23 yahinduye ingamba, ubona ko yahinduye n'umuvuno ku rwego rwo hejuru. Magingo aya niki kiri bukorwe bwana Habinshuti, ko ubona ko imirwano noneho yubuye kandi ifite imbaraga muri corridor. Umwe mu ba local informer uherereye muri biriya bice yamaye amakuru, uretse ko kuri telefone bitakunze, ko network ni nkeya, yamaye amakuru ambwira ko noneho imirwano iri kugenda iba iteye ubwoba, noneho itandukanye n'imirwano yagiye iba muri biriya bice. Niki turi bwiteke bwana Habinshuti? Kiriho kiri bubeho kandi kiraba byo, kuko hari imirwano idasanzwe ku mpande zombi. Urabona ko uruhande rwa FARDC n'abarundi ntago bafite intege nkeya, nta nubwo bacogora kugaba ibitero buri munsi kugira ngo bagire ikintu bageraho. Urumva bafite igitutu cyane muri komande yabo hejuru, kuko bigaragara yuko bari bafite mission yuko kari agace kose kagenzurwa na M23 muri Sud Kivu. Bari biteze ko byari ngombwa ko bashobora kuhita bakigarurira vuba. Niyo ntumbero yabo ugereranyije n'uburyo bakoze operasiyo kugaba ibitero bakoresheje imbaraga zitandukanye, bakoresheje abacancuro bagashyiramo drone za buri munsi. Ndetse ubona ko mbese intambara uko imeze muri iyi minsi, aho FARDC isa naho byabatunguye, ntabwo bari biteze ko bageze iki gihe batarabona intsinzi mu gice kimwe, yaba ari Nord cyangwa Sud Kivu. Ariko urabona ko M23 nk'uko bisanzwe intambara zayo zirazwi, kandi uzi ibyo yagiye bakora mu bihe byatambutse. Urabona ko yafashe intego, nayo yabaye nk'ikangutse mu rugamba rusa n'urwari rubatunguye, kuko ntabwo bari biteze ko niyo rwaba rufite intege zingana zitya. Ariko urabona yuko icyo twakwitega aho ngaho nuko byanze bikunze ku ruhande rumwe bose bashyizemo imbaraga, hari urubuze kutwereka igisubizo kizima kijyanye n'intego y'ibyo yashatse kugeraho. Hari uburyo M23 ishobora gutsimbarara ku duce ifite, kandi koko birashoboka, cyangwa se ikaba yanakwigarurira na kara gace ka Uvira isa naho yatakaje ubushake karetse, cyangwa se bikaba na ngombwa yuko nayo hagira uduce itakaza bitewe n'igitutu kiri ku mpande zombi, n'imbaraga nyinshi ziri kubaho mu operation ari kuhaba ya buri munsi. Amaginga ya intambara irarimbanije, kandi urabona yuko noneho yatangiye kugaba mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano iri kugenda iba mu duce dutandukanye. Nakubwira ko ubundi mbereho gatoya yitangira ry'imirwano muri biriya bice, wabonaga ko imirwano iba mu gace kamwe ikarangira ikimukira mu kandi. Maginga ya urabona ko imirwano ikomeje kugenda ifata uduce tugiye dutandukanye, udusantire tugiye dutandukanye, bikava muri teritwari imwe harimo udusantire tugera muri 7 imirwano yabereyemo, bagafata indi teritwari hakabamo udusantire tugera mu turenga tungahe imirwano irimo. Iyi yaba ari strategy ikomeye cyane FARDC yaba yaravumbuye yo kuba yahashya izi nyeshyamba za M23. Yego, bwari uburyo bwiza cyane, nuko gusa yabikoze igasanga ibikoreye abarwanyi bayimazemo igihe, nabo basa n'ababigize umwuga, ko ingabo barwanye ni nyinshi kandi z'amoko atandukanye, na experience bafite yo kurwana ni ibintu bazi cyane. Uburyo babakubise surprise babatunguye muri buriya buryo bwo kugira ngo operation zibera ahantu hatanu ku munsi cyangwa harenga, bakabasha kwihagararaho ntibagire igice batakaza, bakaba bagejeje iki gihe bakigenzura aho bari bafite. Ni ikikwereka ko
M23 ifite imbaraga zidasanzwe kandi icyo nzi cyo na FARDC irabizi yaranabibonye, ntago yari yiteze ko iki gisubizo cyabaho kimeze gityo, cyuko yaba ikiri mu kazinga ka Uvira basize ku bushake, bakaba ariko bakizingiyemo nta kindi gice baragura cyangwa ngo babateshe mu buryo bwa operasiyo zibaho za buri munsi. Ni ikigaragaza yuko bo ubwabo mu ntambara bari kurwana, nge ndabona ari nkaho baba basa naho ari nko kwiheba, ugereranyije na operasiyo ziva hariya muri Uvira zerekeza mu bice zigenzurwa na M23, ni ukurwana nk'abivuye inyuma, kumwe uba uvuga uti nimva iwanjye ngasubirayo bahantesheje ndajya. Ni ikintu kigaragara yuko babonye ko kwihagararaho M23 ifite ari ibintu itapfa gukina nabyo, yuko babarwana bajenjetse, kuko bajenjetse batakaza n'agace bari kugenzura, kandi uzi ko kuva hariya nta bundi buhungiro uretse kuba bajya i Burundi. Niyo mpamvu intambara ya hariya yanze bikunze tugarukaho buri munsi, hahora amakuru mashya ya buri munsi, kuko nta gahenge nta n'umwanya batakaza nka operasiyo ziri kubaho. Magingo aya urabona ko bikomeje kuba bibi cyane kuri kote y'u Burundi, ndetse ubona ko hari impinduka zikomeje kugenda ziba n'urwikango ku gihugu cy'u Burundi. Abarundi niyo mpamvu bafite urwikango rukomeye, nyuma yaho n'ubundi bivugwa ko baba binjiriwe, bavuga ko hari abasirikare binjiye mu mujyi wa Bujumbura, bakaba harabayeho irasa. Ego ibyo birahari kandi byabayeho koko. Urabona ko ibihugu bifite ikikango cyane, haba mu nzego z'ubutegetsi hejuru ndetse no hasi, ni u Burundi. Bigaragare ko intambara yo muri FARDC yabakozeho nabo byanze bikunze, bayigiyemo baranayijandikamo neza, bayinjiramo nk'uko babishaka, ariko urabona ko bizarangira bigize ingaruka i Bujumbura byanze bikunze, kuko nta mutekano bafite mu buyobozi hejuru. Urabona ko harimo urwikango rwo kwikanga buri gihe, bahora bahumeka bavuga kudeta kudeta. Urumva ko hari ikibazo gikomeye, ariyo mpamvu ubona pressure bafite mu kurwana hariya Uvira ari uburyo bwo kugira ngo hari ahantu bahagumane binashobotse haguke, kuko bataramutse babikoze bafite ikikango ko M23 igenzura hari ahantu bashobora kubaha support abantu batavuga rumwe na leta y'u Bujumbura, kandi bakaba banakeka ko bishobora kuba ingaruka mbi kuri bo, kuko barwanye na M23 igihe kirekire, baramenyeranye mu ntambara muri FARDC. Urumva yuko byanze bikunze hagomba kubamo kurwana nk'abiyahura hariya kugira ngo bagumane kariya gace, babone umutekano wabo, batanitaye no ku nyungu baba bakura muri Uvira, babanza kureba umutekano w'igihugu cyabo, kuko ntabwo M23 hariya yahagenzura ngo u Burundi butekane cyangwa bwumve ko butuje bitewe n'intambara bashotoranye mu gihe kirekire bibereye muri FARDC. Magingo aya mu mujyi wa Goma, ndetse turi kumva amakuru menshi agiye atandukanye, Rucurotombe, umujyi wa Goma urwikango ni rwose. Ese ibi bihuha biri kugenda bicaracara bishobora kuba impamo, cyangwa ni bya bindi byo kuri coalition n'ubundi ihanganye na M23 yaba ishaka gukwirakwiza kugira ngo ibe yaca intege M23 ndetse n'abaturage basa nkaho bayikurikira? Yego birumvikana cyane. Urabona ko kara ni agace cyane kakunze kwiganzamo FDLR na Wazalendo muri zirance za Masisi, muri zirance zikikije umujyi wa Goma hariya mu birunga hose. Urabona ko ni ahantu FDLR yabaye imyaka myinshi itagipfa no kuva, ntabwo hajya buri ubusigisigi bwayo. Urumva ko kuvuga ngo hari operasiyo bagiye gukorera mu mujyi wa Goma, nta byiringiro bagira ko byabahira, wenda n'ubwirinzi buhari, ariko abantu bahungabanya umutekano muri buriya buryo baba bashaka kugaragaza ko bashyira ikikango mu baturage ko Goma bayirimo, ntago babura. Urumva ko nabaza bakarasa nijoro, ariko banatwika gutya, ariko babashaka ntibababone. Urumva ko ntabwo ari abantu baje nk'abantu baje muri operasiyo yo guhangana, ariko iriya ni iteshamutwe, kandi biba ari ikibazo nyine ku bantu bahagenzura. Urumva ko byanze bikunze ni operasiyo ikorwa na Wazalendo na FDLR muri kara gace ka Goma.
N'iki kiri bube n'iki twiteze magingo ya mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa na M23? Ese FARDC irabasha kuba yakongera gufata uduce, iraca mu nzira z'imirwano nk'uko babyemeje muri zino ntangiriro z'uno mwaka, cyangwa irongera ice mu nzira za demokarasi bakuremo M23 mu bice bigiye bitandukanye? Nyamuneka n'ubundi mu gihe M23 yarangije gusohora itangazo ndetse inavuga ko idashobora kuba yakongera gutakaza agace na kamwe. Ubundi ikintu twareba kandi cyumvikana kizima ni uko FARDC ni ibintu yishyizemo cyane, kumva yuko izakura intsinzi mu bacanshuro, mu baturanyi se, mu nshuti. Yumva ko uburyo isa naho yubatse imbaraga ku ngabo zitandukanye z'ibihugu ndetse n'abacanshuro baguze ishyurwa buri kwezi, bumvise ko ariyo ntsinzi yabo, ariko ikigaragara ntabwo bizabahira, ntabwo bishoboka, kuko iteka ryose nta munsi n'umwe FARDC itigeze igira abarwanyi nka bariya yishyura. Ariko urabizi neza ko uretse bimwe byo ku rugamba byo ko buri wese ashobora gutakaza ingabo, nta ntsinzi n'imwe FARDC yigeze igira bivuge ngo yishubije umujyi runaka uzwi, cyangwa se imijyi mitoya irenze umwe, ibiri, itatu. Ariko ikigaragara cyo ni uko, ikiboneka ni uko byanze bikunze FARDC ibyiringiro byayo yashyize imbere n'izi mbaraga z'abanyamahanga na bari abacanshuro bahari. Urumva ko niyo ntumbero bafite, bizeye ko bizagira igisubizo bitanga. Ariko urumva operasiyo zimeze kuriya zimaze iminsi 3-4 icyumweru zitaragira ikintu kizima zigeraho ngo zihindure, urumva ko imbaraga zabo uhita ubona urwego ziriho, ni ukuvuga ngo bazatwereka za ntambara basanzwe barwana, zimwe batweretse Goma cyangwa za ntambara batweretse Bukavu. Izo nizo twiteze kuzajya tubona ku musaruro wa FARDC. Ndakeka ntabwo nkeka ko hari umusaruro mushya bazabona udasanzwe watuma hari igitego batsinda M23. Birakomeye cyane, ndetse ukuboko gukomeye ko kuri M23 gukomeje guca intege M23 ni ukuboko kwa Amerika. Amerika urabona ari iri buhindure, kubona ko Amerika yugarije ibihugu bya Afurika, ndetse magingo aya ikaba yagiye gushinga ibirindiro muri Venezuela. Yego, Amerika yo ni ibisanzwe iteka ryose, bitewe n'igitinyiro cyayo n'uburyo yumva ko yubashywe. Iba yumva ko niba igize itangazo itanga cyangwa ivuze ari ihame, kuko ifata ibyemezo ku bihugu, ariya bo ibabara nk'inyeshyamba. Rero urumva ko iyo yavuze iti muve Uvira bagasubira inyuma, koko niyo mpamvu ubona ko iha icyizere yuko byanze bikunze bazamuha umusada wo kuba bazamuvuganira bagafata ibyemezo kandi bigakorwa, kuko bazi ko ubushize byabahiriye. Ariko ndakeka ko M23 ku bijyanye n'itangazo yasohoye rivuga ko nta gace bazatakaza, byumvikane ko barisohoye mbere y'uko Amerika ifata ibyemezo byashize. Niyo mpamvu mpamya ko byanze bikunze M23 itazahindura ingamba ifite, kubera ko Amerika yavuze ko bagomba kugira uduce barekura kandi tugize imijyi asa n'aho ari ikomeye bafite. Ntabwo mpamya ko rero icyo ari cyo kizaha intsinzi FARDC ku buryo izabahira, kubera ko bakoresheje Amerika bitewe n'inyungu n'ibyo bazayiha. Ndahamya ko M23 umugambi wayo ntitsimburwa, izategereza ikizaba, kuko kuraswa bwo bararaswa buri munsi. Ni ibintu bigaragara, ntabwo watakaza umwanya n'imbaraga mu mijyi nk'iriya warwanye, ugatakaza n'abasirikare n'ibikoresho. Umuntu yavuga ukajya ugenda umuhereza, we warahafashe bigoranye. Urumva ko intambara barayizi kandi barayimenyereye, na politike barayizi. Uko bisa kose bafite umwanzuro bafashe, kandi uwo mwanzuro ntabwo ari uwo bahishe, n'uwagaragariye muri atangazo basohoye ejo hashize. Ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse binagaragaza impinduramatwara zidasanzwe muri ibi bice bikomeje kugaragaramo imirwano, aho magingo y'abawaza rero bakomeje kugenda bakora udushya. Nyuma yaho n'ubundi habayeho kwiyunga kw'abamayimayi bishambuke. Abamayimayi bishambuke bari habayemo gushwana. Ni iki bari buhindure mu mirwano n'ubundi iri kubera muri Sud Kivu?
Imirwano yaziranye ishyamba yo kuba zisubiranamo Mayimayi na za Wazalendo na FARDC, biriya ni ibintu bibaho buri gihe. Wumvise ko na bacanshuro bagiranye ikibazo na Wazalendo. Urumva mu bijyanye na operasiyo bo ni abantu urabazi disipurine ya Wazalendo, ngo bahamyaga bashidikanya ngo aho bacanshuro ku mafaranga bahembwa kuki iteka ari twe bashora mu mirwano imbere muri iriya misozi bo ntibajyeyo. Cyakoze icyo baharaniye cyo urabona ko ari ikintu gisa naho cyagize icyo gikora, kuko ya za Pwezero aho abacanshuro buriye bakajyayo wumvise ko bahatikiriye, kandi ni ibintu bitari bisanzwe kuko ntabwo iriya misozi bajyaga bayijyamo. Urumva cyane nk'ikimenyetso kuri Wazalendo bashakaga ngo nabo babone ko intambara itoroshye nk'uko babitekereza, ntibirirwe biryamiye Uvira gusa cyumweru gishire bahembwe amadolari angana kuriya. Urumva ko byanze bikunze kuryana kw'iriya mitwe izajya ihora ibaho, kuko ntago iroroganize, ntago buri wese afite uburyo ayoborwamo kandi bafite uburyo babayeho butari bumwe. Urumva niba Wazalendo barya kubera ko basoresheje bitewe n'agace bagenzura, cyangwa bakarya ari uko bibye, ntago rero bajya kwishinga abacanshuro bahahirwa bafite ibintu biri kuri gahunda nzima babona icyo bashaka cyose. Urumva ntago wahorwana n'umuntu umeze atyo ngo muhuze urugamba mujye inama, byanze bikunze umwiryane ntago uzigera ubura kubaho muri ziriya nyeshyamba. Ndabona mbashije kubona ku byavuzwe ku mirambo nyine iri i Burundi, aho hagaragaye nyine n'ubundi mirambo itatu ireremba mu mugezi wa Rusizi. Mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Cibitoke mu Burundi habonetse imirambo itatu mu mazi y'umugezi wa Rusizi cyangwa Ruzizi bitewe n'aho uri, hafi y'umupaka uhuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mirambo yabonetse n'ubundi ku itariki 27, ariko igaragara kuri 28 magingo aya. Ngo harimo uw'umugabo, umugore n'umwana. COC Media Burundi ivuga ko iyo mirambo yabonywe mu gitondo cyo kuwa kabiri, aho abarobyi bari mu mirimo yabo ya buri munsi bayibonye ireremba mu mazi, bahita bihutira kumenyesha inzego z'umutekano zari hafi aho ku mupaka. Abasirikare n'izindi nzego z'umutekano bahise bamenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, maze bajya aho byabereye kugira ngo hakorwe iperereza. Iyo mirambo yari yaratangiye kwangirika cyane ku buryo bitashobotse kuyijyana mu buruhukiro kwa muganga, ahubwo ubuyobozi bwategetse ko ihita ishyingurwa hafi y'aho habonetse ku nkombe z'umugezi wa Rusizi. Ni ukugira ngo dukureho ibyari birimo bivugwa ko ino mirambo ishobora kuba ari yaba yararashweho na M23, kubera yuko bivugwa ko n'ubundi abarwanyi b'aba FDNB baturuka muri ibi bice, ariko n'ubundi nubwo bahaturuka imirwano ikomeje kugenda iba bibi ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona ko bitari buze korohera iri huriro rya AFC. Ubona ko FDNB yakomeje kandi yakatashe kuba yagize. Nakubwira ko mu Burundi n'ubundi hakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru magingo aya. Bikomeje kugaragara ko bitari buze korohera AFC, ndetse magingo aya ubona ko kuri no kote ihuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari bube ikintu gikomeye. Ni mu mbanizayo n'iki kiri bube nyuma y'aho ubona ko aba FDNB bashaka kuba bagaba ibitero baturutse mu gihugu cyabo. Uko bisa kose ugeranyije ko mu gihe Uvira bisa naho kigenzurwa na FARDC, ndetse zirangabo z'u Burundi zinahiganje kuko nizo nyinshi zihari, urabona ko kugira ngo bafate ibyemezo by'uko bakora operasiyo bavuye iwabo bagaba ibitero kuri 23 ntabwo ari ibintu nahamya ko bahita babikora ubu ngubu, kuko babizi neza ko batabikora baramutse harahafashwe babikoze baturutse iwabo bizwi neza, batinya ko bashobora kuraswa ndetse no ku gihugu cyabo bwite. Ariko mu gihe Uvira ikigenzurwa nabo birashoboka ko baturukayo, kuko
uretse waba hari nk'intasi wabibona ko bagaye ibitero baturutse hakurya, niyo wabibona ko ni ibihugu bihana umupaka kandi byegeranye cyane. Urumva ko ni ibintu bishoboka kuba baba bagaye ibitero baturutseyo, gusa ariko baramutse ari byo bakora bakabimenya, M23 ikamenya neza ko ariho ibitero bituruka, ndakeka uriya mujyi uramutse bawigaruriye ntabwo nkeka ko byabagwa neza, kandi nawe urabyumva umuntu waje agutera ukurikira ujya aho yaturutse. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri bino bihugu bikomeye, aho nakubwira ko nahoze nkubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora, ubwo ni AI n'ubundi niyo ishobora gushinga ibirindiro muri Venezuela nyuma yaho batwaye perezida. Ariko ibyo u Rwanda rukaba rwahise rubivugaho ku rwego rwo hejuru, aho u Rwanda rwasabye Loni kutabererekera ibihugu bikomeye birenga ku itegeko. Ibi ni ibyatangajwe n'ubundi na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga, aho yasabye akanama kawo gashinzwe umutekano kutaberekera ibihugu bikomeye birenga ku itegeko mpuzamahanga. Ni mu kiganiro mpaka cyatangiwe muri Somalia, ambasaderi Ngoga yavuze ko itegeko mpuzamahanga rimaze igihe kinini ryifashishwa mu guhana ibihugu biri mu nzira y'iterambere, mu gihe ku bikomeye girengagizwa. Ubwo navuga ko bikomeje kugenda biba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse bigaragara ko bishobora kuza kutoroha, ndetse ukabona ko bakomeje bakomantingaho ko bishobora kutaza kubakunda, kandi bishobora kuza kuba bibi cyane bitewe n'uko ibihugu bikomeye bikomeje kwijandika muri ibi bice bigiye bitandukanye. Magingo rero ni ikibazo gikomeye. Reka tubararikire inkuru zacu zitaha, ndetse dusoreze ahangaha ku murongo wa telefone twabuze umuroko wacu Informa ngo atujyane aduhide nido muri iki gitondo. Ariko icyo nakubwira cyo imirwano irakomeye, nibiza kudukundira mu kiganiro cyacu gikurikira turi buze kubagezaho buri kimwe akantu ku kandi, tuvugane n'umuroko Informa wacu uherereye muri biriya bice. Bwana Habinshuti, sinzi nimba hari icyo wakongeraho ku bikomeje kubera muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'icyo wabwira abakunzi bacu. Icyo nakongeraho ni uko byanze bikunze turi bubategurire inkuru nziza ku biri kuberayo, kandi hari amakuru menshi twari tutarasesengura neza y'imirwano iri kuberayo muri ziriya nce za Walikale ndetse na Masisi. Turaza kubiva umuzi mu nkuru ikurikira, turayibaha neza cyane rwose, tubibashishikarize kandi muze kubikurikirira ku gihe. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe, kandi namwe mukitwumva bwa mbere, nta kindi tubasaba ni ukudutera inkunga mukanda kuri like, mugasharinga, mugakora kuri subscribe, bityo mukinjira mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru yizewe kandi acukumbuye. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe, kandi abari mu kazi, akazi keza, aba aryamye nabavuga ngo mugire ibitotsi byiza, kuko aho muherereye hose biba bitandukanye, ndetse n'abarwaye mbifuriza kwihangana. Imana ikomeze ibane namwe, kandi mwebwe mwahisemo kubana natwe, Imana ijye ihaza intekerezo zanyu. Ciao, Imana ibarinde. Murakoze cyane.